Buharija bilježi u svome sahihu danas sa Ibn Malika da je rekao, kaže, kunna nubekiru bil džumuati wa naqilu ba'da salah. Kaže, mi smo, kaže, požurili bi ili poranili bi petkom na džumu, a spavali bi poslije džume. Ova riječ spavali bi poslije džume, na što nam ukazuje? Da drugim danima nisu spavali poslije džume, nego prije džume. U protivnom, kako, zbog čega bi onda govorio Enes, spavali smo poslije džume, pa dobro, svaki put spavaš poslije podne, što se ne spominješ spavam poslije džume? Pa bi te riječi bile šta dodatak bez značaja. Pa dokaže, u nanubekiru, a radili smo, znači, bil džumuati u naqilu ba'da džuma. Radili smo da idemo na džumu, a spavali bismo hajrunu poslije džume. Što znači da su drugim danima spavali hajrunu prije džume. I došlo kod imama Malik u njegovoj muveti, kažu, klanjali smo sa Omerom džumu, pa bi se, kaže, vratili kući i spavali poslije džume ono što smo navikli da spavamo duhan. Poslije duha vremena, znači prije džume namaza, prije podne namaza. Kaže Ibn Abdul Ber u svome djelu Istidkar, kaže, vratili bi se posle džume pa bi spavali da nadoknade ono što ih je promašilo od spavanja prije podne namaza ili prije podne namaza drugim danima, kao što su navikli činiti. I kaže Ibn Ređep al-Hambeli u svome dijelu Fethul Bari u 8. tomu na 172. strani, kaže Ibn Ređep al-Hambeli ima dijelo Fethul Bari kao što ima Ibn Hajar al-Asqalani. Samo što Ibn Hajar, on je šafijski, a Ibn Ređep je hambelijski pravnik. Kaže, kad je spomenuo ovo predaju Enesa, kunanu bekiru bil džumuati u naqilu ba'da džumua, radili smo na džumu namaz, a spavali smo posle džume, kaže, ranili bismo, kaže, i kaže ranjenje i kajlula, kaže, nisu nego prije podne namaza, odnosno prije džume. No, međutim, petkom zbog posebne vrijednosti, tako, odvali su ranije u džamiju, pa nisu imali vremena da spavaju, nego su tome dokladili poslije. No, međutim, ako čovjek spava posle namaza, ne smeta. Posle podne, ako spava posle ikindije, nikakve smetje nema. Hadis koji govori o zabrani spavanja posle ikindije je hadis koji je potpuno slab, a možda i lažan. Znači, nije vjerodostojan, kada god čovjek spava, dozvoljeno mu je, osim tamo gdje je šerijat zabranio, a nije zabranio da se spava ni posle podne, ni posle ikindije. Jer ima hadis ko spava posle ikindije pa se probudi lud ili tako nešto, taj hadis nije vjerodostojan poslanika.